Dobar dan svima. Nema nas jako puno, ali je za nas koji se bavimo tranzicijnom pravdom, danas je jako lep dan, zato što posle skoro godinu dana se u Beogradu nema razgovora o prošlosti, o Haškom tribunalu, o arhivi, o tranzicionoj pravdi i evo danas imamo tu priliku da razgovaramo o svemu tome sa danskim istoričarem, velikim poznavalcem celog prostora bivše Jugoslavije. On je jedan od retkih veštaka pred Haškim tribunalom, koji nije bio veštak ni tužilaštva, ni odbrane. On je imao tu poziciju da bude potpuno nezavisan, da bude veštak suda. Predaje na univerzitetu Aarhusu u Danskoj. Njegova knjiga o policiji i masovnim zločinima je zbilja jedna toliko važna knjiga koja pokazuje i kako su tekle pripreme za rat i kako se policija transformisala od one policije koju viđamo na ulicama u neku oružanu formaciju. Bezbroj članaka akademskih, bezbroj intervjua govore o tome koliko Christian Nielsen poznaje sve nas, poznaje šta nam se događalo u ovim ratovima od 90. godina i ima vrlo jasan i otvoren stav o svemu što se tiče tranzicione pravde, naše sadašnjosti, uticaja haških presuda, a ima i važnih procena o tome šta je moguće u budućnosti u odnosu na pomirenje i suočavanje sa prošlošću. Ovaj razgovor, s obzirom da je zbilja retka prilika da možemo ovako da razgovaramo i da čujemo nekoga ko jako puno i dobro poznaje sve što se događalo, da krenemo zapravo od suočavanja sa prošlošću. Ja sam pročitala bezbroj članaka koje je napisao Christian Nielsen, bezbroj intervjua i ti intervjui, našto koje su vodili novinari Slobodne Evrope, su stvarno vrlo dobri, novinari koji su vodili te intervjue su jako dobro pripremili pitanja i to je sve dragoceno i ostaje i može da se čita i danas i sutra i čitaće se u budućnosti. Ali ima tu nekoliko stvari koje bih izdvojila iz tih svih tekstova i članaka. Tiču se upravo haških presuda. Naš, odnosno hrvatski istoričar Hrvoje Hlasić je kategoričan u tome da presude ne mogu menjati odnos prema prošlosti. Erik Gordi, takođe, da kažem, naš istoričar, zato što je jako posvećen ovaj prostoru. On je isto tako kategoričan da presude Haškog tribunala ne mogu menjati ukorenjene narative koje su u svim zemljama bivše Jugoslavije proizveli političari, da ih ne mogu menjati, da nema te snage koja može ponuditi narativ koji će biti tako čvrst kao što su ti novi narativi i nove istine. O haškim presudama pravnik William Schabas kaže da je to čitava ta ideja o tome da će Haški tribunal doprineti miru i pomirenju je potpuno pogrešna. Svi mi znamo da zadatak suda je da utvrdi činjenice i onoga koje optuži, i za onoga koje je optužen donese presudu da li je nevin ili osuđen. Christian Nielsen se delimično slaže sa Hrvojem Hlasićem.
smatra da zapravo te presude, problem tih presuda je zato što se prihvataju selektivno. Pa je upravo u tom smislu bih ga pitala, kad kaže u tim intervjuima da se delom slaže, taj drugi deo je vrlo važan, da pitamo Kristijana i da čujemo zapravo o presudama u vezi sa tim pitanjem i odgovorom, u čemu se ne slaže i u čemu on ima drugačiji stav nego Hrvoje Klasić, Erik Gordi i mnogi drugi, Mirko Klarin, na primjer, i mnogi drugi koji imaju vrlo, da kažem, kategoričke primedbe u odnosu na prošlost, a u vezi sa efektima i uticajem presuda Haškog tribunala. Dobar dan svima, zahvaljujem na pozivu, Nataše, na ovaj stol i razgovor. Mislim da ću početi sa time, ako dozvolite, jednu ispravku, ali mislim da je to jako važno. Ja jesam u Hagu bio veštak i analitičar Haškog tužilaštva. Dakle, u Hagu jesam radio sa tužilaštvom. Imao sam priliku na nekim drugim suđenjima u Njemačkoj, u Belgiji, da radim kao veštak sudskog veća i možemo možda nekim drugom prilikom da razgovaramo o tome šta je prednost jednog načina ili drugog načina, ali svakako mislim da kada razgovaramo o nasleđu Haškog suda, Haškog tribunala, o vezama između istorije i pomirenja, o vezovima između tribunala i dakle pomirenja, mislim da je bila jedna greška sa strane arhitekata Haškog tribunala da su tvrdili, bili su optimisti, da će neka haška presuda promeniti na definitivan način tumačenje nekih događaja na području bivše Jugoslavije. Ali nemojmo da idemo u neku drugu krajnost, da kažemo da su te haške presude bile neznačajne. Mislim, dakle, ja se slažem sa kolegama koji ste spomenuli, sa Erikom Gordijom, sa Hrvojem Klasićem. Niko ne očekuje da samo zbog toga što je Haški sud, Haški tribunal izjavio da su došli do određenih činjenica, do određene krivične odgovornosti na području Vukovara, Srebrenice, Kosova i tako dalje, da je to kraj priče. Međutim, mislim, niko valjda nije, nažalost, toliko naivan danas da misli da samo zbog toga što smo imali Nürnberški sud, da nema negiranja holokosta na svetu. I dalje se suočavamo sa tim problemom. Ali moramo da postavljamo možda obrnuto pitanje kako bi ova regija, kako bi svet danas izgledao bez Haškog tribunala, bez tih presuda, bez tih istraživanja, i uvijek mi je važno da spominjem da nemojmo da reduciramo Haški tribunal na njegove presude. Mislim da je jako značajno kad god se nalazim na području bivše Jugoslavije, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, bilo u Bosni i Hercegovini, jako puno ljudi meni kažu da je ono nešto najvažnije za njih, da recimo da smo otkrivali ne samo određenu ratnu dokumentaciju i činjenice, nego da smo otkrili i lokacije masovnih grobova. Mislim, u smislu da znaju danas gdje se nalazi ljudi koji su bili ubijeni u tadašnjim ratovima. Ali mislim da je uvijek bilo tako da moramo gledati na bilo kakav sud, na bilo kakav tribunal, bez obzira da li govorimo o posebnom sudu u ovoj zemlji za ratne zločine ili da li govorimo o Haškom tribunalu ili o nekom novom međunarodnom krivičnom sudu. Jako je važno da je to samo deo rješenja. I moramo postavljati pitanja ako taj narativ koji je nastao u Haškom tribunalu, ako nije prihvaćen sa strane
zemalja, političara, javnosti na ovom području, zašto je to onda tako. I mislim da imamo neke odgovore na to. Mislim da pre svega možemo i da postavljamo pitanje zašto neki ljudi, novinari i predsjednici vlade, predsjednici i drugi političari na ovom području tretiraju Haški sud kao švedski stol. Dakle, nešto im odgovara, nešto im ne odgovara. I možda bih, s obzirom da se nalazimo u Beogradu, naveo da sam uvijek obožavao karikaturista Marka Somborca koji pravi karikature sa Blitz ovdje. On je jednom imao jednu karikaturu, bili smo oduševljeni u Hagu sa tom karikaturom, pošto se vidi tamo u određenom stripu, Blitz stripu, da se ljudi okupljaju na trgu Bana Jelačića u Zagrebu i kažu au, Haški sud, očajan Haški sud, sramota i tako dalje. I onda jedan Hrvat pita drugog Hrvata kao, je li misliš da je Srbima tako? Dakle, zašto su Srbi donekle spremni da prihvaćaju neke presude koje se tiče hrvatskih i bošnjačkih i albanskih počinitelja zločina i obrnuto. To je možda najvažnije pitanje, ali hajde da počinjemo sa time. Tačno da ste bili istraživač i da ste bili na brojnim mestima u svojstvu istraživača, ali svi izveštaji vaši kao ekspert svedoka su toliko bili, da kažem, objektivni da se na njima zasnivaju i presude. To u vezi sa tim da li ste sudski veštak tužilaštva ili suda. A moje sledeće pitanje je, svi ćemo se složiti da smo proveli od 1991. godine učeći da je krivična pravda najvažniji mehanizam tranzicione pravde. 2017. kada je Haški tribunal okončao svoj mandat, to je bila najvažnije rečeno u toj exit strategiji je bilo da sada ulogu Haškog tribunala preuzimaju nacionalna pravosuđa. Danas imamo situaciju da u Hrvatskoj, na Kosovu i u Srbiji imamo suđenja u odsustvu optuženih. I praćenje tih suđenja i na Kosovu i u Hrvatskoj, sad će ove godine biti veći broj tih suđenja, pokazuje da su porodice strašno zadovoljne, više zadovoljne sa tim suđenjima u odsustvu optuženih nego sa suđenjima kada postoji jednakost odbrane. Koje je vaše mišljenje i šta možemo da očekujemo i da li krivična pravda može da doprinese, eto, bar delu nekog pomirenja, ako ćemo imati činjenice koje će utvrđivati samo na osnovu, znači, na osnovu optužbe, a tu neće biti i odbrana. Ja sam bezbroj puta na suđenjima u Hagu rekao da nisam pravnik i dalje nisam pravnik, ja sam istoričar i naravno da ne mogu pobeći od nekih pravnih pitanja kad već toliko, već od 2 decenije radim na tribunalima, na sudovima, ali mislim da moje mišljenje ne kao pravnik, opet nego kao istoričar, jeste da je velika greška i održavati takva suđenja u odsudstvu optuženih. Mislim, ja sam pokušavao, odnosno ja jesam bio veštak i na jednom suđenju bez prisustva optuženih, bio sam više puta veštak na suđenjima gdje su optuženi bili prisutni. Mislim da je to puno bolje. Ne mogu i nemam pravo da govorim u imenu određenih žrtava. Oni imaju pravo na svoje mišljenja, ali cenim da je puno bolje
i puno efikasnije ako imamo optuženiku na klupi. I isto tako moram da se vratim na prvi deo vašeg pitanja. Mislim da je važno reći da ono što ja radim za tužilaštvo ili sa sudsko veće, ja tu radim kao istoričar. Ja sam stecajem okolnosti postao stručnjak za MUP Republike Srpske, MUP Republike Srbije i nekih drugih ministarstava unutrašnjih poslova i službi bezbednosti na području bivše Jugoslavije, ali ja kad radim tamo, ja pokušavam, kao što istoričar to radi, ja pokušavam da postanem stručnjak što se tiče funkcionisanja tih ministarstava i naravno da onda dolazim u sud i da postavljaju pitanja koje su neophodno vezana uz krivičnu odgovornost određenih aktera, ali meni je važno i to se može pronaći u transkriptima, da je jako puno došlo do meni prijatnog rezultata, da su i optužena lica na tim suđenjima, odnosno i njihovi advokati meni rekli, i to izričito rekli, da cene da sam jako dobro snimio i razumio kako je radila recimo policija u Bosni i Hercegovini. I to znači, ako i odbrana to kaže, i ako odbrana postavlja meni kao veštaku pitanja o svojim klijentima, to znači jako često da i sudsko veće dolazi do shvaćanja da možda jesam bio objektivan u svom radu, u svom proučavanju dotičnih ministarstava. Evo sledeće pitanje za vas kao istoričara. U jednom članku u više članaka se bavite genocidom i to u kontekstu korišćenja tog termina i odnosa prema međunarodnoj krivičnoj pravdi. U jednom članku kažete da preterani fokus na taj termin predstavlja pogrešan i kontraproduktivan pristup analizi masovnog nasilja. Diskusije koje se vrte oko dihotomije genocid ili ne unapređuju naše razumevanje rata u Bosni i Hercegovini. I sad ima tu jedan specifičan termin koji koristite i kažete stalna obsesija tom rečju, tom etiketom genocid ima iskrivljujuće efekte na međunarodnu krivičnu pravdu. Pa bih htjela da vas pitam, da li taj vaš stav je u stvari jedna kritika medijske, političke upotrebe tog termina i da nema veze sa pravnim terminom genocid? I htjela bih također da vas pitam, kad kažete, kad govorite o tome da ima neke iskrivljujuće efekte na pravdu ili da možda nanosi neke štete, i koristite taj jedan specifičan, također pored onog obsession i preveliko bavljenje genocidom u javnosti, politici, medijima i pomirenju. Koje su tu štete od toga? I da li zapravo, kad bi bio manji fokus na genocid, da li bismo zapravo time smanjili i težinu zločina kao što su zločini protiv čovečnosti i ratni zločini? Onda bih vas tako pitala, kako nam se tu u sve to uklapa ta univerzalnost žrtava ili univerzalnost prihvatanja sudskih činjenica? Kako s tim da izađemo na kraj? I samo još ovo pitanje, da li zapravo, da li vi kao istoričar vidite razlike u bolu žrtava koje su žrtve zločina za koje su
koje je sud presudio kao zločine protiv čovečnosti ili ratni zločin u odnosu na bol, patnju žrtava u predmetima genocida. Pa možda počinjemo sa time. Ja ne vidim da je bol majke koja je izgubila sina, recimo kao rezultat jednog ubistva koje se kasnije definiše kao ubojstvo ili deo istrebljenja ili nečega drugoga zločina, da je ta bol veća od boli od majke koja je izgubila sina u genocidu. I zapravo imamo takve apsurdne neke ponekad diskusije kod udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini. Vratit ću se tome, ali mogao bih se isto vratiti pravniku Šabasu. S njim sam i lično direktno razgovarao po toj tematici. Mislim da je žalosno, a nije on jedini pravnik koji je iskonstruirao neku hijerarhiju zločina. Da se razumijemo, kad razgovaramo o međunarodnim krivičnim sudovima, imamo te više kategorija zločina, imamo genocid, imamo zločine protiv čovječnosti, imamo ratne zločine i imamo sada, što se tiče stalnog međunarodnog krivičnog suda, imamo i zločin agresije. Jel? Dakle, ne postoji ni jedan zločin u tom statutu tih sudova i tribunala koji je nekako lak ili prihvatljiv. Mislim, studente svoje na danskim univerzitetima bukvalno pokažem statut Međunarodnog krivičnog suda i kažem izvolite, pokažite mi jedan zločin tu u statutu za koji možete odgovorno da tvrdite da rado bi bio žrtva takvog zločina. Mislim, dakle, to su svi strašni neki zločini i nema objektivnog razloga da stavljamo sad genocid na vrhu neke mitske piramide. Ali postoji, kad se vraćamo Lemkinu koji je izmislio taj pojam genocid i samo da se razumijemo, kad sam napisao članak o kojem Nataša govori, to je članak koji je svima dostupan u Journal of Genocide Researchu iz 2013. godine. Urednici tog čuvenog časopisa su tada pitali mene da li sam zagovornik toga da odbacimo skroz taj pojam genocid. Rekao sam ne, naravno da nisam zagovornik toga, ali ako se vraćamo Lemkinu, danas smo mahom zaboravili, ali to je Philip Sands recimo često pisao o tome, da je tada postao i veliki drugi pravnik, Hersch Lauterpacht, i Lauterpacht je bio veći zagovornik zločina protiv čovečnosti u smislu da se bavimo time, a ne genocidom. Zašto? Pošto je Lauterpacht rekao da je najvažnije stvar u zločinima protiv čovječnosti, to je ljudsko biće, pojedini čovjek kao žrtva. Dok kod genocida za Lemkina to su zaštićene grupacije, narodi, religije i tako dalje. I naravno da se slažem sa Lemkinom kad je Lemkin rekao da postoji nešto posebno odvratno kad je jedan čovjek ubijen zbog svog verskog ili rasnog ili etničkog identiteta, ali onda uvijek postoji taj rizik, to smo vidjeli pogotovo u Bosni, da se taj identitet tog čovjeka dok je bio živ reducira na taj identitet. Ako gledamo, to sam napisao u tome što se tiče Srebrenice, ako gledamo na tih hiljada ljudi koji su bili ubijeni tamo, oni jesu bili ubijeni zbog toga što su bili muslimani, odnosno Bošnjaci, ali boga mi, oni su bili sve i svašta do tog dana kad su bili ubijeni zbog toga. I neki od njih su ili vrlo skeptičan odnosno odnos prema tom nacionalnom identitetu. To pouzdano znam, pošto sam pričao sa njihovim rođacima. Ja isto, ako me
neko ubije sutra zbog toga što sam danca, ja bih bio, ukoliko ima života posle smrti, ja bih bio veoma, veoma ljut do kraja vremena ako se meni reducira na to da sam tokom svog života bio samo danac, a kamoli danski nacionalista. I kad gledamo te spomenike, vrlo često se reducira žrtva na neki najpripadnik određene grupacije. To je jedan problem. Drugi je problem što imamo ono što zovem kolektivno takmičenje u masovnim zločinima. Mislim, nisu to olimpijske igre, mislim, i nema zlatne medalje za genocid. I tu postoji neke apsurdnosti i sa strane žrtava koji misle, na osnovu nekih primjeraka koji su vadili iz istorije, da će večito imati neke poseban status zbog toga što imaju status žrtva genocida. I onda imamo apsurdne situacije zašto je žrtva iz Prijedora, iz Vukovara, sa Kosova manje važna nego žrtva iz Srebrenice ili iz nekog genocida. To je jedan problem. Drugi je problem što bukvalno imamo neke nacionaliste i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u nekim drugim zemljama koji kažu kao, eto, ako smo tek pobili 50.000 ljudi, ali se to ne definiše kao genocid, onda super, onda valjda nismo neki počinitelji zločina. I mislim da je to jako problematično. I postoji i načelni problem terminologiji. Većina ljudi koji se bave genocidom, koji koriste pojam genocid u nekim javnim debatama, nisu sposobni, ako pitate neposredno, nisu sposobni da daju pravnu definiciju tog izraza. Ja ne kažem da moji kolegi koji jesu antropolozi, sociolozi i drugi, oni imaju svoje neke definicije genocida i to poštujem. Ali ako govorimo o genocidu kao pojmu koji se koristi u međunarodno pravo, onda moramo da poštujemo da postoji za to definicija i da sudsko veće se mora odnositi na tu definiciju i ne na neko kolektivno takmičenje što se toga tiče. Osim ovog pristupa koji nekako objašnjava ovaj izraz preveliko bavljanje genocidom, postoji jedan drugi pristup koji ja mislim da je stvoren ovde u Srbiji, ali nisam uspela da nađem odgovarajući termin. To je potpuno izbjegavanje tog pravnog termina genocid, tako da mi imamo situaciju da uopšte nema suđenja za genocid i to u situaciji kada optužnice sa pravnom kvalifikacijom genocid za optužene, ta optužnica iz Bosne i Hercegovine bude ustupljena tužilaštvu Republike Srbije, odmah dolazi do izmene pravne kvalifikacije, tako da je to odmah optužba za ratne zločine, znači ne ide se ni prema zločinima protiv čovečnosti, nego za ratne zločine. I onda kada se to analizira, koji su tu efekti? Zapravo onda je tu zaštita optuženog i žrtve imaju jako velike primedbe na suđenje u Srbiji, upravo zato što se u tužilaštvo spustio i taj, da kažem, politički diskurs, taj politički narativ o tome da ako bi se priznao genocid, a genocid je priznat međunarodnim presudama, tako da i besmisleno postavljeno pitanje da li ga predsjednik Srbije ili bivši ministar policije Vulin priznaju, on je samim tim što je presuđen, to je presuđeno i niko to ne može menjati. Ali, znači, u tužilaštvo se spušta to što je politički zahtev, politički zadatak za tužilaštvo. I što vi mislite o tome, kako onda izaći na kraj? Kako onda to utiče na te
ne samo na to kako se žrtve, te druge žrtve osjećaju kada prate ili imaju neku informaciju o suđenjima, kako onda menjati odnosa među narodima? Kako vi kao historičari imate li neku ideju? Ne znam da li imam neku ideju, ali možda bi isto, s obzirom da ste spomenuli neke moje ranije intervjue po tom pitanju, spomenuo bih i to da mislim da je jako problematično što neki političari na ovom području i ne samo na ovom području misle da priznavanjem genocida, odnosno recimo sa svoje strane, da bi oni izgubili neka prava, čak neko egzistencijalno pravo. Imate posebno kod gospodina Dodika u Republici Srpskoj, on je više puta izjavljao da kaže da bismo mi u Republici Srpskoj priznali genocid, onda bismo imali rizik da bismo izgubili pravo da ta Republika Srpska postoji. To je jedna izmišljotina, nema logike u toj tvrdnji. Imamo države, pre svega imamo Nemačku, koja je dan danas priznaje da je počinila genocid nad Jevrejima i nad drugima tokom Drugog svjetskog rata. Niko na svetu ne zahtjeva od veće sigurnosti, odnosno od bilo koga, da ta Njemačka ne postoji. Ja mislim da je Njemačka jača kao društvo zbog svog suočavanja sa prošlošću. Ja mislim da bi sve zemlje bile jače, da bi imali neko suočavanje sa prošlošću. Mi recimo, možda neko tu danas misli, pa lako njemu da govori o Njemačkoj, o Srbiji, o Hrvatskoj, kad je tu neki Danac. Ali mi ovih dana imamo i mi u Danskoj. Dakle, neko suočavanje sa prošlošću. Dakle, imamo fenomen, obrnuti fenomen, to sam rekao i u prisustvu danske predsjednice vlade pre nekoliko godina, kad je Jevrejski muzej u Danskoj mene zamolio da održim predavanje povodom dana Auschwitza. Ja sam rekao, nemojmo mi u Danskoj da mislimo da zbog toga što smo imali, rekao bih kao historičar, stjecajem okolnosti, mogućnost da naši Jevreji ne stradaju toliko u holokostu kao što su Jevreji nekih drugih zemalja stradali u holokostu. Nemojmo mi sada da mislimo da mi sad unapred do kraja vremena ne možemo da počinimo neke zločine. Možemo. I isto tako je apsurdnost reći da neko priznavanje genocida ili drugih zločina vodi u neki gubitak suvereniteta ili nečega. Dakle, mislim da tu treba biti prostor za nijanse, kao što plediram i za nijanse u proučavanju socijalističkog razdoblja na području bivšeg Sovjetskog saveza, Istočne Europe i Balkana. Nemojmo da gledamo na neko razdoblje na crno-beli način, nego moramo zapravo da priznajemo sve te nijance koje jesu postojale i mislim da te nijance i postoje u tim presudama za koga hoće, mislim, ali pitanje je ko zaista hoće da proučava te presude i da ne samo a priori kaže pošto je optužno lice u dotičnom procesu bio pripadnik moje nacije, mog naroda, onda neću prihvatiti presudu. Razgovorom oko genocida, mi u fondu smo pripremili jedan policy brief, tako da možete i da vidite u kratkom prikazu studije slučajeva kako zapravo kako se genocidu i šta znači
kako se to prihvata u Bosni, Srbiji, na Kosovu i u Ruandi i tu je naravno pomenuto i holokaust. A sada, pošto smo od presuda, zapravo danas, posle zatvaranja Haškog tribunala, sve te presude predstavljaju tu arhivu pravde. I sada je pitanje koje se postavlja u poslednje vreme sve više, zato što rezidualni mehanizam za krivične sudove polako dolazi do kraja mandata. Znači, posle zatvaranja Haškog tribunala, Haškom arhivom je upravlja do danas još uvek rezidualni mehanizam. Šta će biti sa tom Haškom arhivom? Sada, oni koji se bave tom Haškom arhivom imaju različite stavove. Oni koji dobro poznaju tu Hašku arhivu i znaju šta se događalo, oni smatraju da ta arhiva mora da bude najdostupnija upravo lokalnim zajednicama, zemljama gde su se zločini događali i povodom kojih je zapravo i prikupljena i stvorena ta arhiva. Haški tribunal ima i onu javnu arhivu, javnu sudsku dokumentaciju. Tužilačka arhiva nije predmet neke rasprave da li će ona biti više ili manje dostupna. Ako neki koji se bave sad upravo šta će biti sa tom arhivom, kažu ako arhiva ostane u Hagu, onda je to samo arhiva pravde, ali je važno da ta arhiva bude arhiva kao izvor znanja, učenja i sećanja. Pa, vi ste napravili svoju malu arhivu, nije mala arhiva, ogromna je sa onim što ste vi radili, to su izveštaji, ali u celini, što vi mislite u celini o toj Haškoj arhivi? Kako to urediti da ona bude, pazite, dostupna i nama ovde na prostoru bivše Jugoslavije, zato što nam treba će nam zauvek, ali je potrebna i istraživačima i drugima koji se bave. Šta mi mislite, šta bi bilo najbolje u odnosu na dostupnost te arhive svim istraživačima, univerzitetima sveta, a šta je važno za nas kao lokalna društva, kako urediti to sa nama, kako napraviti da ona bude dostupna, iako trenutno nema ni zvanične zainteresovanosti, niti neke velike akademske zainteresovanosti u zemljama bivše Jugoslavije, ali jasno nam je, bar nama koji se bavimo tom tranzicionom pravdom, da je u budućnosti neophodan da postoji nezavisni izvor znanja o toj sudskoj, o presudama i o radu Haškog tribunala. Vi se sećate, ili zašto, na primjer, nisu uspeli ti informacioni centri koje je Haški tribunal pokrenuo? To je, jedan centar je formiran u Sarajevu, ali on se čuje, vidi prilikom obeležavanja nekih godišnjica, nekih masovnih zločina, inače ne vidi se da je izgradio neku obrazovnu funkciju. Pa tu je opet ta priča i da, mislim, Haški sud je nešto pokrenuo i mislim da je to nasleđe od ogromnog značaja za regiju i sa naučnu zajednicu koja se bavi takvim pitanjima, ali na nas je mi moramo da nastavljamo tim putem, mi koji radimo u akademskoj zajednici, mi koji radimo u nevladinim organizacijama, mi koji radimo kao novinari, da ne bi ta priča nestala s javne scene, ali postoji tu nekoliko zanimljivih detalja.
opet jako često kad ljudi razgovaraju o Haškom arhivu, oni, ja mislim, u glavi imaju neku sliku jednog fizičkog arhiva sa jako puno štampanim dokumentima i ja pouzdano znam, pošto sam osobno odgovoran za to da postoji nekoliko desetine hiljada dokumenata samo iz MUP-a Republike Srpske i iz drugih MUP-ova. Ja pouzdano znam da se originalni dokumenti i dalje nalazi u svim ministarstvima na ovom području. Dakle, mi smo skenirali te dokumente i ti dokumenti kod nas postoje od početka u digitalnom obliku u našem arhivu i mislim da je na taj način tehnološki nije problematično da ljudi imaju pristup tim dokumentima bez obzira da li se nalaze u Bangladešu ili u Novom Sadu ili u Danskoj. Jel? Naravno da će uvijek, kao kod svakog suda, kao kod svakog tribunala, postoji i jedna određena dokumentacija koja je to razlika, sa razlogom tajna i treba i ostati tamo, mislim, i što se tiče identiteta, zaštićenih svjedoka, insajdera. Imamo i, što je poseban problem, i što se tiče Hrvatske i što se tiče Srbije, imamo i ogromnu količinu dokumenata koju jesmo dobili u tužilaštvo, koju jesmo koristili na određenim suđenjima, ali da bismo dobili tu dokumentaciju, morali smo potpisati da ćemo ih samo koristiti na tim suđenjima i da zbog interesa nacionalne sigurnosti i bezbednosti da ti dokumenti ne idu u taj javni arhiv. To je pogotovo problem kod službe državne bezbednosti na ovom području. Ali puno više je već dostupno nego ljudi misle. I onda dolazimo do drugog pitanja. Šta znači ako nešto postoji, ako je nešto dostupno na internetu, a ljudi to ne koriste? Ili šta pa znači ako jeste dostupno, ali ljudi to vrlo selektivno koriste? I ja se bojim kad vidim naučnu produkciju na području bivše Jugoslavije, ja i dalje vidim kolege i u Sloveniji, samo da ne budem zaboravio na naše kolege i u Sloveniji, dakle od kao što su rekli, od Triglave do Kajmakčalana i dalje vidim kolege koji su proveli čitav radni vek samo baveći svojim žrtvama, a da nikada nisu napisali ni jedan naučni rad o svojim počiniteljima zločina. Dakle, šta to znači kad imamo neke istoričare, odnosno povjesničare u Hrvatskoj, neki od njih su, mislim, dobro su krenuli, ali sad 20 godina se samo bavi hrvatskim žrtvama, iako ili u javnosti ili u nekim dijalogima sa njima, ja ili drugi ljudi pokrenu pitanja šta bi sa Herceg Bosnom, šta bi sa agresijom Hrvatske, Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, onda ne samo da ne ulaze u te rasprave, nego to smatraju neki napad na istoriju, na svoj nacionalni identitet i tako dalje. Ja odgovorno tvrdim i da bi čitav Haški arhiv sutra bio dostupan, ne bismo onda rešili taj problem, pošto bi oni odmah išli na sve predmete gdje su Hrvati bili žrtve, a neki srpski istoričari bi samo išli na te predmete gdje su Srbi bili žrtve i opet kod Bošnjaka i Albanaca. Dakle, moramo imati neku naučnu kulturu od samokritike, od spremnosti da se suočavamo sa svim stranama tih tragičnih razdoblja istorije i da ne samo idemo opet na neki arhiv, bilo arhiv Jugoslavije, bilo Hrvatski državni arhiv, bilo Haški arhiv sa pristupom da mene zanima samo priče u kojima smo mi bili neki junaci, branitelji, a
dok svi jako dobro znamo da ima i obrnutih priča. Vi se sećate, pošto ste učestvovali i govorili na nekim regionalnim forumima za REKOM, takozvanim forumima za tranzicionu pravdu, da smo regionalna koalicija nevladinih organizacija i udruženja žrtava je smatrala da je važno da se stvori jedna ta regionalna arhiva preko regionalne komisije koja bi se bavila zapravo upravo ono što je najveći problem, to da svako samo misli na svoje žrtve, a da ne postoji taj popis svih žrtava i da ne postoji pristup svim zapravo dokumentima o žrtvama koje su izgubile život. Ne samo kao žrtve ratnih zločina, nego i vojnici i policajci koji su poginuli. Političari su to podržavali, tu ideju, ali se na kraju pokazalo zapravo da njima ništa, najmanje odgovara da se popišu žrtve. Ali me zanima, da li možete da ocenite zašto Evropska zajednica je tu inicijativu onako na kraju nekako prestala da podržava? Kada je prestala politička podrška u regionu, tada je prestao i interes Evropske zajednice. Šta je to u Evropskoj zajednici zbog čega nije mogla da vidi koliko je to važno za budućnost svih naroda na ovom prostoru da se imenom i prezimenom znaju sve žrtve? Ja lično to ne mogu objasniti. Mislim, imam naravno neke ideje, neke teorije što se toga tiče, ali mislim da je jasno da se nalazimo u svetu gdje su ti ratovi prošlost, dakle ratovi 90-ih, ima sad 30 godina i jasno je da što se tiče financiranja, što se tiče logistike, što se tiče političke podrške, ima, kao što vidimo svaki dan na vestima, ima problema koliko hoćemo u nekim drugim zemljama. To su neki novi prioriteti i ja to osjećam i kao historičar koji se i dalje bavi tim pitanjima i kad odlazite sa nekim naučnim člankom ili manuskriptom nekom izdavaču, oni kažu kao opet neki rad o 90-im godinama, o tim starim sukobima. Imamo i generacije koje su se porodile i koji se ne sećaju toga. Njima je to duboka prošlost. Ali mislim da to moramo povezati i sa nekim savremenim pitanjima. Bojim se, kao što je jedan moj kolega u Hagu rekao, da sve više živimo u svetu gdje ne samo da svako ima pravo na svoje mišljenje, što je naravno skroz ok i prihvatljivo, ali da svaki ima pravo i na svoje neke činjenice. I vidimo, mislim, ja sam odrastao, za vas koji ne znate, ja sam odrastao u Americi, ja sam studirao u Americi na Kolumbiji, tamo sam doktorirao, ali vidimo i u Americi sada jedan očajan razvoj u akademskom svetu, da je postalo opasno da se bavi nekim točkama sopstvene prošlosti koji su problematične u očima vlasti. Imam kolege u Americi koji su se iselili iz svoje zemlje, koji rade sada u Kanadi ili u drugim zemljama i jednostavno je jako teško ne samo na ovom području, nego općenito ponekad vidjeti kako ćemo i dalje dobiti javnu podršku i
naravno i financiranje sa takve inicijative. U kome studentima na ovom području i u Albaniji i u Srbiji sam ponekad znao postavljati pitanje kad vaši političari hoće da razgovaraju o prošlosti, dakle, opet ćemo o 1089. godine u Kosovskoj bitci ili nešto tako, o čemu, onda pitajte, molim vas, o čemu ne bi razgovarali, zašto neće da razgovaraju o nezaposlenosti kod omladine i tako dalje, o emigriranju ljudi sa ovog područja i tako dalje, ali isto tako sada važi i obrnuto pitanje, kad oni neće financirati, kad oni neće da razgovaramo o nekom suočavanju sa prošlošću, zbog čega. I mislim da možemo govoriti tačno vi ste postavili pitanje koje je konkretno povezano uz ovo područje, ali hoću da kažem, ovo je sad već puno veće pitanje i pitanje što je do te mere problematično i predstavlja izazov ne samo sa vas na Balkanu, nego i u zapadnoj Europi i u Severnoj Americi. Pa ako da zaključimo ovo pitanje, to znači da mi ostajemo nadalje na tom nivou da je svaka zemlja ima svoje nacionalno sećanje i nemamo načina povezivanja niti približavanja i ne možemo zapravo svojom primerom, svojom praksom zapravo pomoći i drugima u svetu gde se takođe događaju stvari koje zahtevaju zapravo jedno razmišljanje o tome kako zapravo i van presuda kojim mehanizmom postići to da imamo i pravdu i da ta pravda posluži kao temelj, ali da moraju da postoji i drugi mehanizmi koji će da doprinesu čuvanju sećanja. Bez čuvanju sećanja mnogi će istoričari reći otvara se prostor za ponavljanje. Ali evo, sada da idemo na vaše polje gde ste znači, istraživanje, onda ekspertize i onda sa prostora bivše Jugoslavije ste sada prešli na mnoga druge područja, ali ovo iskustvo sa istraživanjem i sa vašom ekspertizom oko policije, ne samo Republike Srpske, odnosno Ministarstava unutrašnjih poslova, još uvek nekako nije dovoljno to otvoreno pitanje. Ali juče kad smo razgovarali i kada ste pomenuli jedan dokument i posle smo ga našli u Haškoj bazi, taj jedan dokument o mogućnostima decentralizacije unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini zapravo je neviđen dokaz o pripremama za rat. Pa, ajde da krenemo oko toga, zato što on stvarno pokazuje ne samo kako su pripreme za rat, nego u tom dokumentu ima nešto, i to ste mi juče pokazali, zapravo da se odnosi zapravo na sve policije, sve te milicije Ministarstva unutrašnjih poslova 1991. godine. Pa da počnemo od toga. To je jedan fascinantan dokument, pa vas molim da o njemu nešto kažete, nešto onako ona analiza i šta se na kraju zapravo zaključuje i predlaže. Hoću da objasnim značaj tog dokumenta i co se uklapa i u onom o čemu razgovaramo. Samo bih završio prethodnu temu. Meni je padlo na pamet zapravo da postoji određena ironija u nekim svojim rečima, to na način da samo ja to znam, ali to bih rado podelio s vama. Kad sam prvi put održao neki javni govor ili predavanje u Beogradu, to je davne 2001. godine bilo na pravnom fakultetu. Tada je
dakle pokojna Olga Popović-Obradović, mene pozvala da održim neko predavanje o svom doktorskom radu. Ja sam napisao, za vas koji ne znate, doktorski rad o šestojanuarskoj diktaturi kralja Aleksandra. Ja sam se bavio nekim pitanjima šta je bilo u Drinskoj Banovini, u Vardarskoj Banovini i tako dalje. I nikad neću zaboraviti da kad smo došli do kraja predavanja, jedan mlad gospodin koji je bio student pravnog fakulteta je ustao i kaže, pa dobro, vi ste Amerikanac. Mislim, nisam, ali naravno on je to mislio zato što studiram u Americi ili studirao sam sada u Americi. Vi ste Amerikanac. Pa vi ste ubijali sve te Indijance i držali ste crnce u ropstvu i tako dalje. Dakle, u čemu je problem tu ako smo mi radili tu i tamo, počinili neki zločin i tako dalje. I to, hoću da kažem, ironiju vidim ja u tome da smo se sad vratili u neki krug gdje bukvalno u Floridi, u nekim delovima Amerike imamo vlasti koji ciljano ide u muzeje, u Smithsonian, u udžbenike ulaze da bi izvadili sve ono što nama iz nekog razloga ne odgovara zbog toga što smo mi počinili neko zlo u prošlosti, ali mislim da je tu opet jako važno i volim da spominjem Nemca Karla Jaspersa, pošto ja i dalje tvrdim da je moj pristup ono što sam naučio od njega, naime nije meni kao pripadniku nekog naroda problem što su ljudi počinili zločin u moje ime, ali meni je problem ako neću to priznati. Ako neću priznati da je neko počinio ratni zločin ili genocid ili nešto tako u moje ime, onda je Jaspers rekao, onda sa vremenom i ja postanem deo tog problema. Ali ako se ponašam na jedan odgovoran način, ako ulazim u rasprave, u suočavanje sa prošlošću po tom pitanju, to ne znači da ću ja izgubiti svoj identitet ili da ću ja postati zločinac, nego znači da zapravo preko tu obradu prošlosti da ulazimo u neku bolju budućnost. Evo, što se tiče dokumenta koji je Nataša spomenula pre nekoliko minuta, samo bih rekao da je to opet, vi puno više znate o Haškom tribunalu nego većina ljudi na ovom području. Ali i ja sam se jučer iznenadio kad Nataša meni kaže da nije čula za taj dokument koji jeste dostupan u otvorenim haškim arhivima i to je još jedan znak da nije samo problem u tome da li nešto postoji ili da li nešto ne postoji, da li je dostupno ili nije dostupno, nego hoćemo li to čitati zbog čega i da li imamo vremena za sve to. Ali u svom vještačenju, kad sam bio u Haškom tribunalu, ja sam bio stručnjak sa MUP Republike Srpske i proučavao sam jedno ključno pitanje. Dakle, kao što znate, u Socijalističkoj Republici Bosna i Hercegovina imali su zajedničko multietnički MUP i 90. 91. 92. Srbi, a kasnije i Hrvati, su polako krenuli ka formiranju, ka uspostavljanju svog MUP-a. I naravno da sam postavio kao istoričar pitanje zašto su to uradili, čemu su to uradili. I uvijek, i to kad razgovaram, što je već druga tematika, ponekad istražiteljima na ovom području, ponekad sudijama na ovom području, kako smo se bavili tim pitanjima u Hagu. Ja uvijek kažem da sam bio ono što smo rekli leadership analyst, dakle
analitičar rukovodstava raznih grupacija i entiteta na području bivše Jugoslavije i uvijek su imali metodologiju, ako ćemo proučavati srpsku policiju, onda ćemo najprije da koristimo izvore iz srpske policije, ako ćemo proučavati recimo neko rukovodstvo Hrvata, onda nećemo koristiti srpsku dokumentaciju o hrvatskom rukovodstvu, nego ćemo koristiti izvorne dokumente iz te organizacije, odnosno ministarstva. I ono što je bilo jako zanimljivo, i imali smo sreću da smo nailazili na to na području Bosne i Hercegovine, pa i na području Srbije. Nailazili smo na značajnu dokumentaciju iz razdoblja između novembarskih izbora, multistranačkih izbora u novembru 90. u Bosni i Hercegovini i početka rata u aprilu 92. I naišli smo i na konkretne dokumente tadašnje bosanske službe državne bezbednosti. Jasno je to da su anonimni autori tih dokumenta bili Srbi, koji su najprije mislili o budućnosti srpskih kadrova u tom ministarstvu i oni su krenuli da postavljaju pitanje kako će izgledati ministarstvo i da li možemo sprovoditi neku decentralizaciju, to je njihov pojam, neku decentralizaciju organa unutrašnjih poslova na području Bosne i Hercegovine i jako puno su razmišljali o tome i ono što je zanimljivo jeste da su zaključili da to moramo sprovoditi, ali izričito u istom dokumentu su rekli da takav razvitak neophodno vodi, i citiram, ka bratoubilačkom ratu. Dakle, i to su bili spremni da sprovode uz pomoć JNA, uz pomoć Saveznog ministarstva za unutrašnje, odnosno tadašnjeg Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove, ali opet zanimljivo, znajući taj rizik, i dalje su ulazili i krenuli na taj način. I znamo rezultat je formiranje Srpskog ministarstva unutrašnjih poslova u Republici Srpskoj na kraju februara 1992. I kao što znamo, to ministarstvo je zajedno sa nekim drugim organima igrao jako važnu ulogu ne samo u ratu, nego u počinjenju dotičnih određenih zločina. Ali taj dokument pokazuje zapravo da su taj obrazac kako su se stvarale etničke policije, da je on svuda primenjen, odnosno i u ministarstvu. I da su... Odakle zapravo idu te instrukcije za formiranje etničkih policija, etničkih MUP-ova? Pa nažalost, kao što znate, na tim izborima davnog novembra 90. pobedili su nacionalističke stranke sa sve tri strane i moram da kažem, to je opet neka točka na koju su svi zaboravili u Bosni i Hercegovini. Neki ljudi danas su apsolutno u šoku u Bosni i Hercegovini kad im pokažem plakate gdje su kandidati SDS-a, dakle srpskog SDS-a, hrvatskog HDZ-a i muslimanske stranke za demokratsku akciju, da su svi bili zajedno u istoj koaliciji protiv Saveza komunista, odnosno protiv socijaldemokrata kasnije, i da su zajedno u koaliciji pobedili na tim izborima, ali onda je tek krenuo problem kako ćemo da podelimo na kadrovski način. Imam kolegu koji je napisao odličnu knjigu o onome što je nazivao kadrovski rat u Bosni i Hercegovini. Dakle,
ideja koja nije bila samo srpska ideja, bila je ideja hrvatska, a kasnije i muslimanska, je bila u tome da mogu napraviti neke etničke podele u svim ministarstvima, da podele te kadrovske pozicije, ali naravno tu se postavlja logično pitanje, ako imamo u Sarajevu, u Trebinju, u Banjoj Luci, ako imamo tamo i srpsku policiju, i hrvatsku policiju, i neku bošnjačku, muslimansku policiju, kako bi to u praksi izgledalo. To je nemoguća misija i autori sa sve tri strane koji su sprovodili tu strategiju su to jako dobro znali, ali i dalje su krenuli sa logikom, ako nećemo mi, onda ove dvije druge strane hoće. I onda ćemo mi nestati. Dakle, onda će samo biti njihova policija, tako da po toj logici moramo imati svoju policiju. Mora se reći da i sa muslimanske strane, i sa hrvatske strane, i do neke mere sa srpske strane, bilo je i kadrova koji su bili protiv toga, ali nisu imali moć, nisu imali podršku, ili su jednostavno otišli u penziju ili u emigraciju. U nekim slučajevima su bili i napadnuti, ponekad i fizički, sa strane tih ljudi koji su sprovodili tu decentralizaciju, ali rezultat je dobro poznat. U knjizi masovni zločini i policija kažete da policijske strukture nisu bile pasivni servis, nego su bili ključni faktor u sistemu zločina. Pa da, mislim, gledajte ono, kad u bilo kojem društvu gledamo na monopol državne moći, monopol nasilja sa strane državne moći, onda gledamo najprije ne na vojsku, nego na policiju. To su u ostalom i komunisti jako dobro znali, ako se bavimo i uspostavljanjem narodne milicije tokom Drugog svjetskog rata i posle 1945. I ovi, kao što znate, i to opet da spominjem te haške arhive, imamo ogromnu količinu prisluškivanih razgovora sa strane tadašnjih policajaca, političara i drugih, i vrlo je jasno da u očima aktera kao što su bili Momčilo Krajišnik i Radovan Karadžić sa srpske strane, Branke Kvesića i Bruna Stojića sa hrvatske strane, za njih je ta policija bila ključna. Bila je ključna i u Sloveniji. Mislim, moje kolege u Sloveniji su jako dobro opisali kako je nezavisna Slovenija nastala ne zbog neke njihove vojske, nego zbog policije koji su polako tokom nekoliko godina gradili iz policije. Dakle, vojska je nastala isto u Hrvatskoj iz policije. I treba reći i pre svega to, opet jako puno ljudi su zaboravili na to, ali istorijska je činjenica da bosanski Srbi na čelu sa Radovanom Karadžićem nisu verovali da bi imali dovoljnu podršku sa strane Jugoslovenske narodne armije. Dakle, Biljana Plavšić, na primjer, je u aprilu 1992. godine rekla u Skupštini imamo samo jednu svoju vojsku i ta vojska je policija. Dakle, i opet bih to samo kratko spomenuo kao neku nijansu koju imamo zbog rada Haškog tužilaštva i tamošnjih analitičara, zato što, vidite, taj razvitak, taj razvoj koji sam upravo opisao, ne odgovara nekim drugim istoričarima koji tvrde da sa samog početka postoji neki master plan i da su se svi akteri sa srpske strane
složili što se tiče svega. Ne, oni su se teško posvađali, imali su razne interpretacije, razne mogućnosti i neki ljudi su se nekako ponekad više borili unutar srpskih kadrova nego sa muslimanskim ili sa hrvatskim kadrovima. Ali da, policija je bila ključna, ljudi su znali, co se vidi i kad su uspostavili po direktivima Srpske demokratske stranke od decembra 1991. kad su dobili naredbu za uspostavljanje kriznih štabova u takozvanim srpskim opštinama. Načelnik, ako su Srbi bili u većini u određenoj opštini, onda su Srbi imali načelnika stanice javne bezbjednosti, a taj načelnik je bio član kriznog štaba. Ako su Srbi bili u manjini u dotičnoj opštini, onda su imali često komandira stanice javne bezbjednosti, a taj komandir je opet ušao u sustav kriznog štaba. Dakle, oni su znali što se tiče uspostavljanje, kao što su rekli, srpske vlasti na području Bosne i Hercegovine, a Hrvati su isto tako znali, da ako će to uspješno da sprovodu, onda moraju imati policiju kao ta neposredna državna moć. I naravno u saradnji sa paravojskama i sa vojskom, ali opet tu dolazimo do nekih nijansa, pogotovo u istočnoj Bosni ili u Banjoj Luci, gdje je ponekad dolazilo do oruženih sukoba između srpskih paravojnih grupacija sa jedne strane i srpske policije sa druge strane. Ali u cjelini paravojne formacije su uglavnom vezane za policiju, a ne za vojsku. Kako to vi isto kažete, da zapravo policija deluje sa paravojnim formacijama, ali deluje sa vojskom, ali deluje i sa paravojnim formacijama. I da ta veza je daleko čvršća policija paravojne formacije nego vojska paravojne formacije. Pa ja bih samo rekao da je jako zanimljivo proučavati sadašnju dokumentaciju iz policije Bosne i Hercegovine, odnosno iz policije Republike Srpske, ali imate to i u dokumentima ovdašnjeg resora državne bezbednosti. Dakle, bukvalno imamo dokumente iz 1991. u kojima pišu i recimo u Banja Luci, u Sarajevu i u Valjevu, u Užicu, u Beogradu, pišu crno na belo i to su neki policajci, obaveštajci koji rade i koji jesu Srbi, koji pišu o tome da imamo određena udruženja, grupacije koji su spremni da počine i čak, da se vratimo pojmu genocid, čak kažu da su spremni da izvrše genocid nad nesrpskim stanovništvom na određenom području. Dakle, to možete da nailazite na takve rečenice u dokumentima resora državne bezbednosti Republike Srbije iz 90. godine i onda, naravno, se postavlja logično pitanje. Ako su to znali, zašto to nisu zaustavili? Odnosno, 3 godine kasnije, posle bezbroj zločina, zašto su oni sada u nekom otvorenom savezu, alijansu sa tim nekim akterima. I isto imamo slučaj Veljka Milankovića u severno-zapadnoj Bosni, koji je bio čovjek protiv koga su imali, ja mislim, najmanje 54 krivične prijave, već 1991. godine. Stojan Župljanin, koji je bio načelnik Centra službi bezbednosti u Banjoj Luci, je pisao izveštaje Sarajevu, dakle Republičkom MUP-u, o njemu, da je
čovjek maltene psikopat. I godinu dana kasnije on sarađuje sa Stojanom Župljinom, ide i u vojsku i na kraju krajeva je poginuo na ratištu, ali je dobio onda medalje od Karadžića i tako dalje. Evo, kad sam bio veštak na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu, ja sam imao priliku razgovarati sa gospodinom Karadžićem o tome i on je priznavao da su znali ko su ti ljudi bili i onda je sudsko veće naravno u presudi došlo do određenih zaključaka o njegovoj odgovornosti, da je on, znajući ko je Milanković, znajući ko su neki ljudi koji su kasnije formirali žute ose i tako dalje, šta to znači da je on njih bukvalno pozvao da dolaze na područje Bosne i Hercegovine. To je isto ono što se vidi u Zvorniku u julu 1992. kad su krenuli napokon da hapse pripadnike žutih osa. Mi imamo, opet u arhivu, imamo njihove izjave kad su bili saslušani u policijskoj stanici i bukvalno kažu: nije mi jasno zašto ste mene hapsili, vi ste mene pozvali ovamo. Dakle, mislim da je jako važno da takve činjenice i dalje budu dostupne, ali opet je pitanje ko će to da čita, ko će da se odnosi na to. Bojim se da i u bosanskoj, i u srpskoj, i u hrvatskoj javnosti da nema baš puno aktivnog interesa za to. Ja bih imala još najmanje 30 pitanja, ali nažalost nema tog vremena. Ali sad smo se približili zapravo onom pitanju preko policije. Došli smo i do uloge policije u događajima u Srebrenici i istraživanjem upravo raznih dokumenata koji se odnose na delovanje policije Republike Srpske. Fond za humanitarno pravo je i objavio dosije koji nosi naziv Kovač. Vi veoma dobro znate Tomislava Kovača. Ja sam imala prilike da ga vidim i čujem i pitam ponešto ovde u Višem sudu u Beogradu. Ali ovi istraživači Fonda za humanitarno pravo su u tom dosijeu Kovač uspeli i da prikažu, naravno na tom činjeničnom nivou, zapravo šta se događa u Srebrenici u kontekstu policije. Nije prirodno da se policija nađe tamo, mada ima nekih, da kažem, dokumenata u kojima se ili Tomislav Kovač je u Beogradu pokušavao da dokaže kako je u Srebrenici u julu 1995. policija Republike Srpske, redovna policija, je održavala red i mir. Pa bih sada zamolila Jovanu Kolarić da nam prikaže i tu ulogu policije u Srebrenici, ali možda će biti zanimljivo i da nam kaže, iznese i podatke i činjenice koje postoje o Tomislavu Kovaču, a tu je i Kristijan koji verovatno i sam zna neke podatke do kojih mi nismo došli. Dobar dan i od mene. Kao što je Nataša već rekla, dosijei Fonda za humanitarno pravo uglavnom se baziraju upravo na dokumentima koje su vojske i policije koji su dostupni zahvaljujući bazi Haškog tribunala. Tako i u slučaju dosijeja Tomislav Kovač, u kom smo mi, budući da je Fond za humanitarno pravo još 2006. godine uputio jedan zahtev tužilaštvu za ratne zločine da Tomislav Kovač bude
predmet istrage tog tužilaštva, a da se do danas to zapravo nije desilo i da mi zapravo sada imamo i zvaničnu potvrdu da nikada tužilaštvo za ratne zločine nije pokrenulo istragu protiv Tomislava Kovača. Fond za humanitarno pravo je odlučio da u formi dosijeja zapravo prikaže javnosti sve te podatke do kojih smo došli, a koji ukazuju na odgovornost Tomislava Kovača ne samo za genocid u Srebrenici, nego i za neke druge zločine. Tomislav Kovač je bio u Ministarstvu unutrašnjih poslova nekadašnje Republike Bosne i Hercegovine od 82. godine i zauzimao različite položaje tokom 80. godina u policiji, a od 92. godine je bio na čelu policije u opštine Ilidža. 95. godine, u vreme genocida u Srebrenici, što je u stvari ono što me Nataša i pitala, Tomislav Kovač je obavljao funkciju zamenika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske u trenutku kada ministra unutrašnjih poslova zapravo nema, tako da je on de facto ministar, odnosno vršilac funkcije ministra unutrašnjih poslova. U julu 95. godine, kada je Vojska Republike Srpske započela svoju ofenzivu na enklavu Srebrenica, MUP i time i Tomislav Kovač su bili i takako obavešteni o tome šta se tamo dešava. Već 6. jula Kovač je informisan da je ofenziva na enklavu Srebrenica u toku i o tome je informisao i druge centre javne bezbednosti, poput Centra javne bezbednosti Sarajevo i štaba policijskih snaga Bogošća. Upravo kao što je ovde već bilo reči, kako se percipirala policija. Policija jeste bila neka snaga, da tako kažem, oružana snaga bliska Radovanu Karadžiću, tako da je već 9. jula Radovan Karadžić tražio od Tomislava Kovača da uputi i policijske snage na prostor Srebrenice. Po tom zahtevu je Tomislav Kovač postupio 10. jula i naredio je da se deo snaga policije zapravo izdvoji u jednu samostalnu jedinicu i kao takvi se upute na prostor Srebrenice. Na čelo ove novouspostavljene samostalne policijske jedinice Tomislav Kovač je imenovao Ljubišu Borovčanina, koji je 2010. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen za upravo zločine u Srebrenici. Tokom cele operacije u Srebrenici Borovčanin je redovno izveštavao Tomislava Kovača, odnosno MUP, o tome šta se dešava na tom području. Od 11. jula 1995. godine na prostoru Srebrenice prisutni su pripadnici specijalne brigade policije, Centra za obuku na Jahorini, posebnih jedinica policije iz Zvornika, a od 12. jula Kovač je direktno naredio i uputio jednu jedinicu jedinicu policije sa psima na taj prostor, kao i posebne jedinice policije iz Doboja i Bijeljine. Već od ranih jutarnjih časova 12. jula i tokom 13. jula ove sve jedinice policije su aktivno uključene u prisilnom premeštanju ljudi iz Srebrenice, oko 25.000 izbeglica iz baze UN-a u Potočarima, koji su gde je vršeno odvajanje muškaraca od žene i dece i starijih ljudi i policija aktivno učestvovala u tom razdvajanju i prisilnom premeštanju tih izbeglica. Takođe, jedan broj ljudi oko baze u Potočarima je bilo zatočeno u prostoru u objektu koji se zvalo Bela kuća i vojni posmatrači UNPROFOR-a su svedočili o tome da je tu bilo između 300 i 400 muškaraca zatočenih, a odatle su na tom području je zapravo obezbeđenje tog zatočeničkog objekta vršila i policija. Osim što su učestvovali u prisilnom premeštanju
civila iz Potočara. Pripadnici policije su od 12. jula bili angažovani i na obezbeđivanju putnog pravca Bratunac-Konjović polje i bili su zaduženi zapravo za presretanje kolone koja je pokušavala da se izvuče sa prostora Potočara i da dođe do teritorije koja je bila pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine. I na ovom području, upravo na tom putnom pravcu između Bratunca i Konjović polja, pripadnici policije su postavljali zasede i otvarali vatru prema koloni. Kovač je znao da se sve ovo dešava jer ga je upravo Borovčanin izvestio da je MUP do tog trenutka kada ga izvestio uhvatio najmanje 1.500 muškaraca, a da je oko 200 njih ubijeno u borbi. Kada govore o borbama, oni zapravo govore o tim dejstvima prema koloni na tom području. Iz jednog presretnutog razgovora o kojima je gospodin Nilsen i govorio, znamo da je MUP u tom trenutku na 3 lokacije držao zarobljeno oko 6.000 ljudi. Pripadnici policije su takođe učestvovali i u masovnim streljanjima. Tokom genocida u Srebrenici i jedno od najmasovnijih, najobimnijih streljanja su one koje su se odvijale 13. i 14. jula u Kravici. Mi danas u Srbiji imamo suđenje pred Višim sudom u Beogradu za streljanje u Kravici, upravo pripadnicima Centra za obuku Jahorina. Prvobitno je optuženo 8 lica, ali je umeđu vremenu jedan okrivljeni procesno nesposoban, a ono što je tu isto veoma važno jeste da od 8 lica koja su optužena, protiv kojih je tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji podiglo optužnicu za streljanje u Kravici. Dakle, svi oni su pripadnici Centra za obuku Jahorina, ali od 8 lica, 6 njih je zapravo prisilno mobilisane izbeglice koje su sa teritorije Srbije prebačene u Bosnu i zatim raspoređene u jedinice vojske ili policije ili paravojne jedinice. Kao što sam rekla, dakle, 1995. godine Kovač de facto obavlja funkciju ministra unutrašnjih poslova, ali osim toga on komanduje štabom policijskih snaga, telom koje je bilo zapravo formirano zarad operativnog komandovanja jedinicama na terenu. Tako da je on u svakom trenutku bio u kontaktu i sa Karadžićem i sa Mladićem oko dešavanja u Srebrenici. Dakle, osim toga i sam Kovač nije negirao da je bio prisutan na mestima pogubljenja, kao na primer ispred skladišta u Kravici. I da takođe on sam svedočio o tome da je video autobuse pune zatočenika koje su pripadnici snaga policije pod njegovom komandom prevozili na mesta pogubljenja. Ono što je isto tako interesantno, upravo zahvaljujući bazi Haškog tribunala, mi danas znamo da je u septembru 1995. godine Kovač po nalogu Jovice Stanišića, načelnika službe državne bezbednosti MUP-a Republike Srbije, zapravo trebao da sprovede istragu o tome šta se desilo u Srebrenici, odnosno da li su jedinice iz Srbije učestvovale u onome što se dešavalo na tom području. Ono što je interesantno jeste da je Tomislav Kovač svedočio u 2 predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Jedan je u predmetu protiv Radovana Karadžića. Tomislav Kovač je pojavio kao svedok odbrane, a u predmetu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina Tomislav Kovač je svedočio kao svedok suda. Pretresno veća u predmeta, a posebno u predmetu Karadžić, gde je bilo veoma oštro, je zaključilo da njegovo svedočenje nije verodostojno i da je u svakom trenutku sračunao na to da se umanji njegova sopstvena odgovornost za sve ono što se događalo u Srebrenici. Takođe, on svedočio, kao što je Nataša rekla, ovde u Srbiji pred Višim sudom u Beogradu, ali je svedočio i u
Bosni i u presudi protiv koja je izrečena Dušku Jeviću i drugima, već je takođe, znači i sud Bosne i Hercegovine takođe zaključio da Tomislav Kovač nije verodostojan svedok i da je očigledno da nastoji da izbegne sopstvenu odgovornost za sve ono što se desilo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 2017. godine podiglo optužnicu protiv Tomislava Kovača upravo za genocid u Srebrenici. Do danas je Tomislav Kovač nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu. On se nalazi u Srbiji, u Beogradu, a kao što sam rekla, imamo potvrdu od strane tužilaštva za ratne zločine da ono nikada nije vodilo istragu protiv njega, bez obzira na to što smo mi čak i u tom pismu koje je Fond za humanitarno pravo uputio 2006. godine upravo rekli da je potrebno da se ispita njegova uloga u dešavanjima u Srebrenici zbog toga što je on bio taj koji je uputio jedinice policije na to područje. Ako smem samo da dodam par stvari, što je, mislim, u vrstu neke dopune onoga što ste rekli. Prvo, što se tiče veze između paravojskih i policije, zanimljivo je da u davnom avgustu 1992. posle nego što je bosansko-srpsko rukovodstvo, dakle predsjedništvo na čelo sa Karadžićem, navodno odlučilo da više neće upotrebljavati paravojne grupacije, dakle da će ukidati i zabraniti sve paravojne organizacije, s tim što su naravno onda rekli da ulaze u vojsku ili u policiju. I dalje, početkom avgusta, je Kovač tražio naoružanje i pomoć za paravojne formacije koje su bili aktivni na području Sarajeva. Drugo, što treba zapamtiti da u kontekstu Srebrenice tada je bila i borba sa vlast između Karadžića i Mladića na području Republike Srpske i Karadžić je insistirao na to da policija bude prisutna zbog toga što se plašio da bi Mladić dobio zasluge za oslobađanje Srebrenice. I samo još da kažem, što se tiče procesuiranja zločina u Srbiji, mislim da je jako problematično i dalje da i kad su ti procesi uspešni, na ratne zločine se gleda kao u izolaciji. Dakle, počinitelji su nekako ni od kuda su se pojavili na nekom ratištu ili na nekom selu, pobili su civilno stanovništvo ili koga god i nisu imali blage veze sa nekom politikom, sa nekim lancem i tako dalje. Ako mogu samo ja sekundicu, samo da dodam, to je između ostalog i zato što se u Srbiji ne procesuira zločin protiv čovečnosti, gde se ta sistematičnost zapravo gubi kao element, ali u kontekstu paravojnih formacija i odnosa Mladića i Karadžića 1995. godine kada se dešava prisilna mobilizacija izbeglica na teritoriji Srbije, jedan deo tih izbeglica je upućen u kamp za obuku na Manjači, koji je bio pod kontrolom Srpske dobrovoljačke garde i Željka Ražnatovića Arkana, koji je došao u sukob sa vojskom Republike Srpske zato što je hvatali su ljude koji su bili na dopustu, vojnike i koji su bili na dopustu u okolini i šamarili su ih i privodili i vraćali u jedinice. Između oslog je tako došlo do toga da je Željko Ražnatović Arkan išamarao oficira Vojske Republike Srpske Svetozara Andrića u Prijedoru 1995. godine, nakon čega je on ispraćen, Ratko Mladić ga je ispratio iz Republike Srpske zbog toga. Međutim, upravo par meseci kasnije, nakon toga ga Radovan Karadžić odlikuje Srpsku dobrovoljačku gardu i Željka Ražnatovića Arkana zbog učešća u... Evo, sada je ovo vreme za vaše komentare, pitanja. Izvolite.
Ako hoćete ili ako vam više odgovor. Evo ga Maslin. Evo, izvolite. Čekajte mikrofon. Neko drugi se javio? Da kažem, ja se zovem Dragoslav Simić i pre svega želim da pozdravim gospodina koji se zove Andersen, ako sam dobro čuo, možda Nilsen, ali dobro, to vuče na Andersenove bajke. Tako da mi je to bilo, da mi je vaš dolazak ovdje izuzetno zanimljiv i rekao bi profesionalno saznajem stvari koje naravno nisam imao prilike da doznam i eto, to je ono što bi teo vama lično da kažem. A što se tiče ove sesije koju ste vi, Nataša, organizovali, čini mi se da nedostaje jedan psihijatar, znate, neko ili psiholog koji bi umeo da objasni koji su to porivi tog nesrećenog sveta koji se našao u prilici da sve to odradi kako istorija beleži, da li je usmena ili je pismena, iz tog prostora Bosne i Hercegovine, građanskih ratova 90. godina u Jugoslaviji, ali da kažem, ajde, Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i tako dalje. Eto, to je prosto jedan predlog za neki drugi put da imamo mogućnost da čujemo nekoga ko bi to zaista sa stručne strane objasnio šta se tu dešava. Ja bih postavio pitanje na engleskom. Ja sam Massimo Moratti. My name is Massimo Moratti. I'm cooperating with the Observatorio Balkani u Observatoriji za Balkan, ali sam radio u Prijedoru from 97 till 2000, back in those years, and now I'm living here in Belgrade. 1997 do 2000, ali evo sad me vraćate u to iskustvo, to sećanje tih godina. Meni je zanimljivo da čujem. It's interesting for me to understand what was the MUP Republika Srpska have its own DB, njihov sopstveni DB imao svoju državnu bezbednost ili samo se oslanjao na DB iz Srbije. To me interesuje, to je možda negde i ključno pitanje. Hoćete da odgovorim na engleskom? Would you like me to answer in English? Or is that, okay. So yes, the MUP of Republika Srpska did have its own state security service. From 92 until the beginning of 94, it was called the Služba nacionalne bezbjednosti, so the National Security Service. Then they changed it to the State Security Service, so that it would have the same name as in Serbia. A lot of the personnel who worked in there zapravo bili su penzionisani službenici bosanske državne bezbednosti koje su dakle se vratili iz penzije da kažemo pomognu u radu MUP-u Republike Srpske i takođe u nekim slučajevima ljudi koji su došli pravo iz Srbije. I ono što je takođe posebno zanimljivo je da smo imali jedan veoma zanimljiv slučaj lica koje je bilo raspoređeno od strane DB-a Srbije da motri na ono što rade bosanski Srbi i on je redovno izveštavao, raportirao Beogradu, uključujući i o tome koje su zločine Srbi počinili nad civilima u Prijedoru i drugim opštinama. Naš utisak je bio da služba državne bezbednosti Republike Srpske je pre svega bila veoma mala u poređenju sa republičkom državnom bezbednošću i borbenim jedinicama i da je bila relativno nedelotvorna u smislu toga da se nije mogla porediti sa mnogo važnim prisustvom srbijanske službe državne bezbednosti, dakle iz Srbije koje je bila prisutna na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sad rekavši to, mi smo koristili dokumente, kao što ja kažem, mi uvek kad je neki zločin počinjen, koristimo dokumenta te strane, čiji su pripadnici počinili zločin, ove slučaje, dakle, Bosanske krajine, i mogli smo da
dokažemo da su Srbi u policiji znali za proterivanje Hrvata i muslimana, za uništavanje katoličkih crkava i džamija i za druge zločine koji su počinjeni, jer su oni dokumentovali u svojim izveštajima, oni su o tome pisali i raportirali, tako da imamo dokumentaciju o tome. A u smislu lanca komande? No. Formalno su bile razdvojene, da. Državna bezbednost Republike Srpske je raportirala ministru unutrašnjih poslova i predsjedniku Republike Srpske, a ne Srbije. Dakle, formalno su bile razdvojene od DBA Srbije. Ako nema... Izvolite. Šiljegović, S-Info, ovdje imamo jednu vrlo ozbiljnu zamjenu teza u kojoj se srpska strana osuđuje za genocid koji se nije ni desio. Fikret Abdić je na izborima pred izbijanje rata u BiH dobio izbore, onda mu je to oteto, on je ucenjen i onda je Alija Izetbegović, zahvaljujući Evropskoj uniji, preuzeo da on bude predsjednik, jer mu taj legitimitet nije pripadao. Kako je došlo do genocida u Srebrenici koju Srbi nisu učinili, nego niko ne pominje muslimane, ekstremnu njihovu strukturu ljudi koji su izvršili genocid na dan srpske slave, srpskog Božića 7. januara. Upale su ekstremne strukture muslimanske vojske, paravojne strukture, ovo što ste vi, gospodine, imenovali kao istoričar koji je veštačio tužbe u Hagu, koji je bio politički sud protiv srpskog naroda na teritoriji Balkanskog poluostrva, pretežno na prostoru Jugoslovenske države tadašnje. Tad je izvršen napad na selo Kavice i pobijeni su Srbi na dan svoje slave. To niko ne pominje. Postavljam pitanje zašto se to tako ne pominje i zašto se ne pominje da pred početak rata je oteta titula čoveku koji je na demokratskim izborima u BiH dobio izbore. Molim se, izvinite samo, ajde držite se nekih tema. Znate, mi smo ovde razgovarali o ulozi presuda u pomirenju. Onda smo razgovarali o tom pojmu genocida, kako u političkom kontekstu, tako u medijskom, pa smo onda razgovarali o Haškoj arhivi. Izvinite, da li vi mislite da je u Kravici počinjen genocid ili šta? Tako je, gospođo, nad srpskim narodom. Mi govorimo o presudama, tako da poštujemo da svako ima pravo, kao što je Kristijan rekao, pravo na mišljenje, ali molim vas, mi ovde govorimo o sudski utvrđenim činjenicama. Nema te činjenice. Vi negirate da se u Kravicama desio zločin nad srpskim stanovništvom? Ja negiram da se u Kravici dogodio genocid. Onda treba zaista da... Tako da vas molim, vidim da ste pripremili neka pitanja. Ako ima među tim vašim pitanjima u odnosu na ono što je istoričar... Ja upravo pričamo o Srebrenici i o situaciji ne pričate vi o Srebrenici, vi pričate o... Dozvolite mi da završim. Pričate nešto drugo. Hoćete ovde da iznosite nešto što nije u vezi sa ni temom, ali niti sa onim što je naša poenta, da ocenimo koliko presude doprinose pomirenju, iako imaju ograničen domet, da vidimo da li postoje neki alternativni mehanizmi tranzicione pravde koji mogu da pomognu
zapravo da se u budućnosti ove svi narodi i države stvorene na teritoriji bivše Jugoslavije okupljaju oko zajedničkih interesa. A nismo ovde da bismo govorili da se genocid nije dogodio, zato što polazimo od utvrđenih sudskih činjenica koje upravo kažu da je utvrđeno da su u Srebrenici izvršen genocid. Tako da vas molim da imate to u vidu, da ste onda možda zbilja pogrešili mesto gde ste došli, zato što se polazimo i držimo taj pravni okvir koji se odnosi na utvrđene činjenice. Tako da, izvolite, ja vas pozivam na kafu, a vi možete isto tako na kafe, pa možete i da pitate nekoga za razjašnjenje nekih tvrdnji koje ste izneli.